Smolov, evo ga! Tako se otvara izvođenje kantanih udaraca u mrežu Akinfeeva, tako je Broz. Suba, Džagojev, 1-1. Koncentracija, Kovačić i čita to Akinfeev. Zabio je iz igre, ne mora iz 11 terca. Fernandez, tako je, čaram baram. Modrić ulazi, srce mi je stalo od vratnice. Ignjašević, to je sigurni 2-2. Vida, to Domagoj! I Kuzjajev sigurno 3-3. Rakitic! Ivan Rakitic vodi Hrvatsku!